kapten joka Reti FC ni macam ni dah kemen dah men sini lah apa yang nak kabar sana mentai lah apa final balap pelet dah turnamen under 14 nam tai lead terus ban hanglam mentai lah apa final ring bar jingnya trilang yang ni player berapa ni kemen duk ban yo khaja usok ka jingcop kapten jok bak mayut klub ni kemen ba akan ke jela kai final menta dua final nyara kanam ka jingcop apa deng ke jela kedua persa ya Reti FC badak kajinya tris tomlang kini player nyara kanam ke burom jelasnong apa deng ni penjat fasiliat tersibon Khonglam football tournament under 14 begini Kikun kikti jong ilit tersibon Khonglam ki bamla ban klat chu yala jong imei ba I bathon iblakha lapun lapne pensan yaki hoi walai lakhlat no la live sun snem menshua ne kikun kikin mau kendiang ya iba Albert Khonglam rengkat baki men ki jong I kila pelong ya kalit tersibon Khonglam Memorial Football Tournament ya ki kena ki bakhat so snem syapo asni lenter kata ka khat pra ka khnai tarik uno pra aja atpulai Kum kadak kajingkan mau ia kata la pelong hamadan terong sai kuna pedang sinong soara hakaba prateli ki tim na kithai soara kilawan ban simenta hakani ka tournament hakani ka sngi iba yo sukwar ilalong kum ukongsan rengkat ka jinonlang urang ba sinong ka daba sinong pedang sinong soara ba Richmond Thiang rengkat ki ba yang asam ki kor khonglam bat ki ki ru I football ban sakhi hakani ka final Isu apa sedang gejila kai final ha pedang karenti na lai reng au persya ya ka mau kuma sport club Kaladon ke jialang ke belengkot layo katuk ni ke jingkran lengkot na ukongsan rengkat urang ba snong bat naki kur kikti ilit terus ibon Khonglam bam kwai hadwar ublei na kaliang ka yeng kasam ilit terus ibon Khonglam kum kadak ke jing songu ba sngo buram ya kinong la ba nong Krisian barat ba kum iba Richmond Thiang ibade irang ba snong jong ka dorbar snong pedang snong sora yo sukwar ba Adamson Khonglam I on sing nong rum Ibadai ikurim jong ilit terus ibon Khonglam rengkat iba Arjos nong trau wan penbha phanbu Shalan Raji Dominic Lendra bat kiwei kible rap man Krisian ya kani kakam lapan sutnat chu ya kani kejingila kai football final da kejing ruai na usamla Carmel Doling ubana sora ubadai kwaitor bapau nam jong kajela penjela kai na liang juga ko Khonglam sora ha ka bede ban pensa jimma Wei di kimi jongi kata ilit tersiban Khonglam. Semua ublei ba iyo ban penlong ya kanika football tournament. Kaba ainam hai mei jongi tersiban Khonglam. Ting idon ini ipara iba iya football. Te ila ajengmut kan ban penlong ya kanika tournament. Hakan ka snem ka ba imej jong iladap menta live person snem ka jingkla no jong I ting ya menjurlang bro separato ya persang ya sedang lagi kena samlang kerpat ka long kumimo bakin long berabor kiba kok kiba khia kiba kilan met hakan ni hagin ni kir komer kai kiban I jege jele kai kiban penlong ila di kena kiba kuat ban nomba me kiba go gi diri sikrat kiban yalam ya ki Syaga jing sri jong jing kot jing khian de dak ba I jaka sport dak ba kilan met haki jing ele kai kum kini kin yo jing kot jing khian Khonglam semai Khonglam gin yo no ka jing kren na I Hetman jong ka dorbar Krishna ha ni ka siteng jong ni ka sngi unta kini girang ba aku don lang bat ngi boh ki baya syakhot sngobha ha ni ka jele kai tournament kabal pelong dengan nikah kol Khonglam hibur kowe jong seorang atrai mo ka first terus bon Khonglam Memorial Cup nang tai kong mei we dan lang kat bat ngi ni kapor ti bat I pa jong ba Albert do iba pelong yang nikah tournament nang presiden jong ka Labor Union iba dan lang kat bat ngi ti rengkat je piru kan nikah tim bor artli kebedan ha ni kapor kibanya Simental saya ketika final, mo ketika final. Kalau nggak igi ke bas mutenat, bangi I baki kon samla ke jongi, kon kena ke jongi, kikiu hakal yang ke sports nomor ba, ke sports ketika way na playing kilat kelinti, hakini kijuk ki bamenta, kepada way na kilat yo kami yo jamru. Di trace tom nam ta kata kelang bapinyo ban khor yu so jong ha ka jing em go jong phi om dei taman chile akai ban chukut no tang ne madan ndai ban
pinstom ban pin minat yala de ngi kwa ban ka thain ga jungi khamtam li phi kip dang ya kiasan opin ya trestom ban pen urlong ya ka jing im ka jong phi namar ba hakini ki jok bomta ngi siam ba bapin siabe than tang kam sarkar kam de gosok mo ten re kani ka de kalat kunti lungta ki sports and games mta gila de gilat kunti ya ki ba fin kamai ka ji Jirai ni wei ni kai tur i pau nam cho kathain sara jungi katai de ba Carmel Doling Por jing long khna ma chwa a I jong I jing mo ja ki jing so si ki jing ko sa si sha ya ki ngim ju perwa ngim tit ka pang ne ka shi tok ngim tit wat la ka dun ne sa aban la ki ayong ni don ru la ki jong ki jing la ka hey ali baro min ya masti hey la de ka por batap yari hey ali awan baro bata hey Desur jirai ngin stang shua Tadi kut usai telai Wala mon kaheri mai Da kecir eka rupa Mon syaine mon syana Alandala banhir Yang syakitu kipor Kipor jinglong kena Kipor jongka menor Jing suk jing men kasnei Bat Basting bangsa na tunay Hankaru babang bating abam Wah, peniak ya kaneka jing ya kenduk lang ha kaneka janmin ki rangba snong jong kaneka dong ka snong hangne kakur khonglam baro I mama ibadai ikpa jong iba alban kuble ya pi ki hep kibaret kuble ya pi ki kun samla kibedon saudong jong kane ka madan nga ai ka jing kuble bat ka jing ket mok ket ruyang ya pi iwei pa iwei shua bangin yo ya ka Christmas ngasngau bangalong ubat donbok na kibat donbok tam banyadon benta ha kane ka janmit kabamenta kublai si hajar ngu ya kakur khonglam kabalabtin bat yalam lenti ha kaba ngan poi ha kane ka jaka kadai kasin kabaningkong bangan yang hangne bun napdeng jongpi ki paralok ki hep ki barit ki kun samla ki men ki para ki longkmi ki longpa ki bam sempat la itu ya nga te nga dei na kasnong wa long nga syong ngasa hang thi hamau bang bat kambun hi ki briu ki basyong hasyela constituency ki itu ya ka kerteng ka jonga te ngamdon sibun ki kentin hendrei ngatip syai baka jingya lekai baro ngikwa ba nginyo ino ya kasap kapong kaba kerpang kaba ublei ula ai happy ki rang ya lekai hakane kajaka kermen bakasap bat kapong kaba pidon ken mau bakandei ka burom ya kasnong ya kadong ya kakur kajaj kayeng kasem kaba pidon bat pinmi nagade kajaka lada pio unam tam lane unam rem hendrei yai persyang yai ne bat yai trei sitom ngamdon iai ban ai yapi nga ai kublei kitbok kitruyang lada hapleng kajingya lekai don kajingya tengku iwei ya iwei kandon kajingya ma markelian
Cek masuk gudang pula angannya. Padahal bang. Apa kaki sekarang sana ni, dan saya ini. Kundi. Cek pada ujung alamin. Banyak petip sisilah. Uka kali orang kada seorang dan saya kan. Udah. Oh, alhamdulillah. Ish. Baduk, nak pedang eh. Duk. Kita.
Hawai umla banlan ba kini la kai hak ni kasni kelalong ka baitnat hak ba baru art ligi team skile la kai ba hak kelas step kamau kuma sport club klayo ban thap sikul lingba u yai dap lang nongrum ban hak ba kot jong kini la kai kamau kuma sport club kala tam sikul persya ya kerenti nalareng o bat keladu hak ni ka tournament ka dei na mau kuma sport club layo ban khung ya ki 10,000 tengka rengkat ba ka trofi bat ka bawan ba ak layo ban khung ya ke pisa ka balong 2,000 tengka rengkat bat ka trofi ba rengkat ki kusnam bekerpang syaki players ki balaya kai bah hakan tournament Berharap ingin untuk menegasi Ibarat ide i Lacy Ibarat ibalai pat ide i Lucky Lengdo Sobai nuan sisakmat Makin abiang jika peti sisien Berharap ingin aduk menegasi Angkat aduk menegasi komentar Long Pratim te ngai kublai kerpang ya i madu jungi belawan kenang pok selong natai i
ya tim kapten jong sop ma Ito di siya maayong ublay try ng bulutaw. Wala penpoy siya kanay katong. Imran niya ipi banay tang jing ini tay pulis bun. choice na tim kapten jong renti sport club mentapat ngkot sa yang winner tim kapten sebangan sim kaniga trophy ya itu tak tiga te sikatian pidan nang ayu Sekantian nak mau main klub. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Boleh buat. te dasan sang priang seban mangan sekolah dari dandan ya kene ka trofi ai da i thei jungi to ai jing takti ye dasan akwa ban fin ai sikantian akantian fiso kumno fiwan ile kaya kani ka 2 days tournament kapal pulang mangi sikantian akantian Sutenat. tanggung ta fiso kumno kamadan kelong kumno Kafian. te tak tai krisi bone ma manu ni best player manu kes ka best player Kelek Shakirunti Sport Club jersey Lionel Messi Kassi team captain ya kini trofi ai da i kong na jungi suba ya jing takti Artli ki prize fee of sogumno Corona sok but okay best player pisok kemen yang mataksi fi laila kai phana ru meneru pisok no Ada apa kerja komen? Ini masih buat. to kemen best goalkeeper Jesse Bakrin Kelek Sha Maukma Seban wan jenis keman Bersama ini trofi da i medan jungi Sebagai sakti pisau kumno fi apkul ba kam satep sikul Sutenat. kay bla pelong fi benung satep sikul Ini nak pilihan. kilang kumno player kiba yada jenu kiada Goalkeeper. manu goalkeeper Iki sunren. to kini sibun syajaru katu ngapai sebakun kublai sibunnya baru syajaru ha juga puang ai advance Christmas ya fi ba sam thumai besok bakmen fi baru ki player dalek nang ni selagi ying sam ya poisok poisan pnio kemet bakai bakia nang ni skmat pindah mdei bakan kut nok tangane ma lesi ngalapan pen ya kun biang ya kan ki tournament sai simpan TV kum ki player video lek saya lagi jong isnong fundan kita practice fundan kita fitness ma jar na jing ni masio kum ubiri secret drugs ni kini uno ki jing seo ma tangane kublai sibun kublai sejaru kejinglang kelawai kakas kedai riwata tengka ringkat bak trofi kakas prize kedai sheep ho hajar tengka Mau main.